Namar on the lajop katulok kamlong ay dang kami ke election ngimday banwara ya ke election ngimday banwara ya ke jingkular kiban day dur lesi ke bansupen be ju pat ba bansupen be ka ai pisa bansupen be ka ne ka tai ngani tu ti kala banwan kata ka bribery kala banwan ka jing penbe ju pat ba ha ka ba kala banwan ka jing penbe ju pat ba ha ka ba kanyalam bakla ya ginong kabut ha ka bakum kata ong ka sarkar paren yu tirot sing lada melek hai biang sa katay gari balara be ko ngo yangi ba manlong iem manlong hapo jongi ngin sya ime ba melek biang melek ne menamlek utirot sing ong kumno bidit wong ko sarkar badan burong kamla yang bangayap kum upakar ban bangalong kum usim raw. It is better to die like a common man than to reign like a vassal. Kamha bangayap kumupakar ban ya kabangalek banlong kumus emraw. Kakubor kabangamot ban ayapi na kamensem jong iturot sing ganay-ganay. Nagabenta jongi hagine ki lightly ki constituency. Nagabenta kajay penriw jongi hagane ka kanti election kabamenta. Tongin pertajam ya gine kiktien banong kambha balik tebut klempisa kumuriw madan ban ya ka balik tebut ringkat berkapisa longrau haki hek saipan dendai ha balik teb ya kabut klempisa kumuriw madan ban ya ka balik tebut ringkat berkapisa longrau haki hek saipan ya kata angin kentai kata kadai kemensim kabangingin rung sa ka percay jong ka election kata kadai kabangide banyak kenmau barngnya patma ki jonot kimensim ki jongi para ring aku benten kenal ipi kendiat ya ke history jong ke district council hangne hari jongi don tang kawai ke district council nadu kasnam khat khandai spa sanpuar kadon kata ka kayong ka United Khasi Jaintia Hills Autonomous District Council hadin khat khandai spa riu pusan lapen mi ya kawai pat ke ka district council kepada Jaintia Hills kepala tip kum ke Jaintia Hills Autonomous District Council habang apek ya ke history jong ka council haga jing don jong ki CM ki EM bat ki executive committee ki badon hangtai ki babon ba na kini ki CM bat ki executive committee ki badon hangtai kim june sansnem nyare hangno ki bala banne sansnem don ki badane licenem don ki badane artsnem bat kani ka jing kala jong CM ka jing kala jong ki isi ka ja bat kaya ja na ka wai ka por sa ka wai pat bat kadang ya ja hadu ka ne ka kenti ka pamanta ka jing ya bujli nong yalam ka jinga bujli CM ka bambit pamkalasyo de halor kata ka nong rem baki pai ba hagari ki ong baki tai ki MDC ki badan na district council kim dai syu ki MDC ki ladai ki nong ya kene syuki kiala ya kata ka baki ong ka musical chair ki ya kene ya ka syuki kana ka kentin kene syuki kadai ka kentin ka bajam hangi uparti pra ngen aino daga bakam kor kendiat long ngin ano da kabakam koren yang baka ne kabaki pai ba baro sikata ki ong ka kini syuki kamdai ka kini syuki ka jinsi sya halendat hi ka dai ka kini duli dia kini ya ka duli dan ai ha ka duli namar kata kada ki kwa ban ya pat ya usabi ban krubat ya ka duli ha ka jinsi sya ka de election kala dai banlong do ben semsem katem jom ki kalakut namar bakaduli ke dangdon ki habon ra ya ka extension dangdon ka royalty dangdon ka revenue baik ya ka schedule ka ongkom no tome ngini extend ngini klonglut kat badon menta dini kinong batuli kila yonong kaduli kala kerdong upai ba ulah terkong kajai penriu kala kiklong hato ngin pak ya kinong ya kini duli sa district council ngin kentait mardor ya kini kila syong da ka extension mentangin pensyong da ka pension ngin pensyong ya kibakom kini namar kata-kata ka bor ka syong hagikti ki jong piu pat ba menta ka singi ngilay rai sa sisin soring kamang no mau kurang nong kram hangno kalasay karay deway no kajingalang ngatray kalabya harari nga kwa kan mau sa kapto kan ni kibangin yo ya kapan ya
pen kena shua ya ka banilai sia gani ka jing thapot ka jongi ka pamenta kani ka sarkar NDA kaya keren sia keren baik ya ka development kat sabalat kia keren baik ya ka development si ka development tengang lak ko ayu I ka ai kata ka development hang no ka don kata ka development jadi I jonga ka development ka baki ki keren baro kikut tang haka entertainment ki development juga kikut tang haka entertainment na kata kadao kikut baju akon kikut House of 60 na kata kadao yo upat ba ki pensyat haka tamasa ban divert na ki real issues ki jing haka bau nongrep umyo ya ka dor kabur ka babiang ka jing baki kena samla kim yo ya ka kam ka jam ki pen bit da ki tamasa uju kena samla ubalai ban ya kenoy ya ka tamasa jong ki uju kena samla uha ban ja umat on dalam poi yin namar pen bit maki da ka tamasa long gombo ang dukhar paisa peko tamasa deko dai kata galong tang kajing penbiet kumbo ang iba arden kadai tang upin kilar ban su penja ya kajing pang sipur mat singkut kata masa yosno biang adu ada dai namar kata raw ni kum ka BBP nyem kuat ban hikai ya ka politics ka bakum kata kami kal air pra kaya saudang dari kasih jantia jongi don ki belami ya ki social media kiam bakani kal air jom upra mentah kabe sisa hakaleng sodong kari kasih bat jantia kemadon ki baong namar mi gitu ki video bayami kato kat ni ki video ke parti ki ba persya ya ke parti kiam ngana kani ka par kale kal air jom upra mentah kalamut panlit ya laga jong gaying sengak ngan pensyai pi kam dai kumta kal air jom upra kan be ki artuli ki ki badon nagari ke jongi wei kan be suwa ya ki start sedang nalayeng lajong kaler kamu pra kan be baca ki start sedang nalayeng lajong lara kahap ban sia namar ni haban penkuit nalarempai kabar kaler jong upra kan be sasilyang sajngai ya ka bamsap ka bampang nagari jongi kata kadai ka politics kata kadai ka thong bar ka jing ang nut jungi kum kari bar ka jai ban riu kata kadai ka bangi kwa ban bread ha pedeng jong piu pai ba habai pilai sa ka election habai pilai ban them ke ki bon ke jong pi lai rin kat lam ba kini ki jing puson ha ki do nut ki jong pi ngam kwa su ban kren ya ki isu ki badan ha ka mang trekam jong geseng namar ba kapor kam sa bar kapor ka nang ya ngai scam ba pi ki pai ba ki badan nang ni pilai sai te ka bangamot ban khado ya wai su bangan syong Shua bangan syong kapor yalap election kalakut kan kut mentakas ni saw bajim dai ba hebing kapor yalap election kalakut kenapa haba kapor yalap election kalakut kapor yalap corruption kalastang baik yodon kiseng kiba mensni kidai ka parti menmiet kin kelalong kinong partu husiar pai ba Husiar pai ba kindon ki kali ki baya seneng sarum kindon ki baya ngai sakarpong yeng kindon ki sop hang ne hang tai namar kata ngin husiar na ki bakum kini nginum liap ba nginum ha pa ki bakum kini ki puipon ki jong ki wat namar kai ka baki kini ki parti ki le kini ki parti ki kentho yang ni ka seng BTP kawai ka baki kentho ya ki kandidat jongi kalang baki kandidat jo ka parti pra hana ki daitang ki kena ki kandidat ki kartong jo ka parti pra ki daitang ki kena te habang apa imat sisa kini jiwa ki parti ki don kartong baki kartong jo ki daitang ki ramha sudah ki kartong ki daitang ki ramha sudah pai ba ya sai ha kana resmi ban penlim ya ki ramha ni dan kam ban sai ta ki kena ban pelim dia kikin ja koliat dan kam bansai dia kikin ja dede namar kata-kata hau nyen pelim ya kini kiram ha kisai da ki jayan ka BBP kasai da ki balian kisai da kiram ha kisai da ki kena ki bamdan kano gajing thok bria ha ka sain perthai nata daw mi yang ha ka clean politics ha ka bagi nongyele election ki kertong jungi ki de banlong ki clean candidate upai ba ngi kai bakindai upai ba upai that ya ka put jungi ya ka bakut ka pasuba
di clean electorate bat ngin yo ru ye karai ka bakut ka basuba ka bangi ong ka clean mandit kata ka de ka jing anut ka jongi hado ya wai sua bangan siong ngakwa ban hai khmat se gini ki candidate jongi menela ya kran nakmat la ya am sim nga se jo i yo Bill Clinton tang hatibi mentah hakane ka sni nga ya kendu mark mat yo Bill Clinton ban ya kublai ti benelele di salang baro hakwa kibi nga yo i yo Bill Clinton jong ka USA mentaru hangne nga ya kendu yo Bill Clinton jong ka USA tamba kane ka USA ka compare satai ka USA kadai ka United States of America hangne pan kadai ka United Soringham area Gigi saja udah mentah Mai belajar pertanya pingan iskam ba ikwa ako ay gisni ba pinlong ukenja nong mikmat ukenja nong ilam lakuk ya kata ka jing angnut ka jing nanti ka jongki mapiti pa iba snow hapin urlong ya ka jing posniu jong new samlarang ba kublay sibon ba babila mi sakmat pinyo ya ka jing job ka bodon burong ni ay ka turgu kedo ka jing duai ka kitbok teruyang nagabenta jongki nang tay na po nong krem layasay ya iba kitbor Juai ngayu i kidan kiba persang banle daga jubor lam daga jubor yo pa ba try na ki jubor hag election handrai hag BPP ngidon yo kitbor kabamot ba ni kiba ba ngin tengkit ya i kabor kasong ngi pa ba handrai ngin ay ki bot jangi mai in la yasa naga benta jangi gain bay namar kata kataw isay daw kitbor juai kisay ni juai pat kibor kiba ngai bonsin kide ki kam jubor habari halendet halendak ni sai do kitbor nang tay na mau kunrong yes yo ban sai sunondo saibor namar balai kani ka peniba u candidate u persang la ibut la ibor hanrai ko mga yaw iti kabor kadan hangno kabor kadan habi upai ba namar kata kadaw haba saibor mapi upai ba ka jingjob ka badon burom denday How pra dengan skam kartu kalabiang te long ki ba jai jai dek segi yang ki sam jobi ai ka jin persan ka berat ba ya ka parti pra nginyo ya ka jin job ka badon burom ngatrai ngini perta pra nosnon ini perta pra nosnon to karki bala ya yang lang ngani kapor ngini perta pra arsen arwat kawai kesin ngini didike ka bentaki kandidat jongi ngini perta pra arsen arwat kamu lain-lain sen siwat kan absen dah te ngin ya perta kapan kong kalong ngin dedike ngin kitok kit wiang ngin kerku kerdo ya ki kandidat ki kartong demi betinyo ya gajin job kabadan boromo ai kini ki benadien lu soba walang kaman jan ngin yo abanya janlang ne ngin telilang kawai kajin teli jo geri ke jai beri tu ngin mentang ngai ka jan ha ka party pra ka voice of the people ngin yo ya kapan penkeladur ninyo ya kapan tau cuma ya kan negeri kejungi ringkat lemak di baik to kartu kali dia de ningkong atau mga sa pertama di pertajam makanya kapor banang ne ngin pa ya kan message across the board sakalan sodong kari kasih janji agenyo i banang tay na pamolongan ki pa ya ko gubor do kajin kersan ki wairu kiri o mensemlan gitu ki bara ki baron kelama ra kam sa jrong kanang maginyo i pa i dilama kejungi oh betul ngerasa to Katu kadang nak bentaki kandidat berlaingut mendapat nak bentaka parti daga jai benriu. Pertanyaan mo. Hopra. Kublai sibon, kublai sihadan. Kublai sibon sa LPS Rani. Kalong siya kudai yang kecomkin mengai ba kini pak bawan hari pon kila syai kila soto yang cing batai kecomkin